Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che Khorulian bula leimin alto car le bolero che swala mi pani an boral nimin tlai da di le mini som panga borvel khan ai jol lama tanga khorulian khotlen ma loka ruwa sur na sa awangin leile chir atol chiam maya leitol hian lir thei enga mozat adanga chung zinga matonga telecom company motor bolero pakhat chuan leitol chu tlan tlang atuma diaka atang ta a leitla hi atam zela wangin a khaltu le passenger pakhat chu chukin mun himlama an in sa senga leitol ana sat zui zel awangin bolero chu kong thlang lama hnol thlak mai lo thon omin a ta a driver hian a motor chu kalsan mai lovin a buai puya ara na lai le chu abal le ta zela ama chu kong thlang kora chuan atlata ani driver tlak na hi a oi hle a kong atanga mu phak lo thlengin aluma anhuwa motor po hi atla zui vele a kong thlang thui vak lawa bolero hi chu atanga PWD JCB le contractor ECI hitachi mangin bolero hi chu an hnuk chuak le ta ani driver hi khorulian YML le mitol ngai ten anjong hala driver hi tuk in thleng hian mu alani lo leivung chir hi ala tol renga ruang zon po a har sa in a hlo hle a ruang mu mai hi a bei sei ri lo hle ni in thudon na chuan a soi helai leiminin kong a hno hi ni zan lai vela ti tlang ani a voina driver ruang zon na tlang hi nei chun zom ani ang helai kong atlang nu hian tuk in jingdar ni vel khan marlama tanga aizol lampan puthanda nganam te am veng alto kar chu bolero tlak na chaklok kong bal laya achi sual vele hlo maya he alto kara hian mi pali an chuanga chung zinga mi pani pulal rin omakum somruk paruk pukap thianga late fapa am veng chu aborala midang pathum am veng mi vek te hian hliam an tuara an zinga pani phei chu an na viau ni in thudon na chuana soi he thu buat sei lai hian hliam te hi khorulian hospital a lak an ni a pulal rin omarong hi khorulian YME khwalbu ka lak ani